kon bu i ndak widatnayo rek no tafsir alquran ne a nantayo a jegay wa lamteginayo in ngir i atano den a soratu rum maka teta fudoxu oxey refa jirom ben fukki aya teta refu jirom ben fukki aya fukki juney araf ak jirom ñenti juni teta refu naxa araf fukki juni ak jirom ñenti juni teta refu naxa araf ñatti juni fana tegna jiromi téeméer ak fanweer ak ñeent teta refu naxa baat manam xadelem ke refna sababu no solum koy aya cay jigid lool ndaka i tënk kano rek manam kata jeg geer fana je'na a ñoxalinga maak a ɗomu ala je'na ndeer wa faris fu wa rum no camano kanga koy wa faris kata not uyo hadna fane lool koy a ngupa den doole ndik tanaro ñoxoro fu wa rum reta mbi'na nene culit ke a mbarit uyo wa rum no camano kanga ke tax ina ta mbarta denit warum kata ndef yo wa ahlul kitab kata mbog unu wa ahlul kitab kene taxu ndarok fane anna tena dogala a cota ndam a dal fo dogal wa faris anda ku ngagne o warum ngañay na ngata ngagne ina yo warum a dal fo dom culit ke lol koy ta do matwano rek yefar ke ambe gote lol ambi nen wana ñawle ayote culit ke a annorale ayo den te yita init bu iño xor ina yo fanun kat nene rek te tawatka culit ke do matwano ado matwano o anda kam ngañayna nga sax wa farisa ngagne ina yo warum ngañayna ka dom ulol tandamona den fat mayu ndayete andet bon saxra tata baxo masax ane tino rumiyatu kene ko yadom ay culit ke lol ndaye farke mbegote lol den mom ndikre culit ke do matwayo ngañayne babakar man yonenti fani sallallahu alaihi wasallam alay noten retambi na nene te alqur'ana fudu tarif aya kene andona de adoxyo no xoxaren sarole yonenti fane dal fo jang aya kene juli ngas alala den katena mene faxa kidi xane wu xanta ñoxorato to buta ñoxorat na yo warum dena ngagne kayo a faris culit ke mbegota lol retambi na langa ababakar dal fo ret man ye farka retaret na kat ala dena mene faxa kidi xatuluñ xanta ñoxorato to buta ñoxorat na yo warum dena ngagne kayo a faris ye farke layno ya hakid xapod dum taref kaye tala dina mene fa hakid xata dak rek de te taref ka ubay ibnu khalaf adal fo wedi ke babakar layna botandi rorote bana ro ñoxoro ndatando ko ander den sotalo fat i karto no camano kanga karta haram afule tandal fo karto o xuref nana den di kadal fo teg kelem xarba xay talaw mene fa hakid xata dak dal buta ñoxorat nayo bu waru ma ngagne na babakar gagne axot kelem ke bu wa farisa gagne na ubay ibnu khalafa dal fo gagne axot kelem ke talaw ayca ndare tambi nananga babakar dal fo ret man tulero alayhi salatu wassalam awe tan win ne fopa watna layna mi kat ka hol wangi to gimami ya kula yona rek tena jekka kula ona ndiglu kula ona yit rogo lay ngote ken tax te gami te kelem harba khay la dina mene fa kit hatta dakat warum xanta ñoxoratu fu wa faris to xanta gagne odet yonenti fane layna hakid hatta daqolo to layna ita layna babakar bidi hu detekte ya hakid hatta dak rek a ref ka nda awa gay ref hatta dak wa gay ref beta foleng bona betu dik betu tadik bona betu nahik nda koy jel ke betu nahik so yonenti fane dal fo layna ndik ko dakuka bu fa dona walayna gar iyo ko hakidake to yo ko kelem ke itegna yo e babakar ret na reta laqtuna rek ubay ibnu khalafa gayna layna gana ko bugo xat ke iteg ina yo de talayna ha ndakam gar ngir iyo ko hakidake ndayit yo ko kelem ke iteg ina yo ko limolen kelem ke talayna aicha tandal fo tego xurefna kelem temed so ayo ko hakidake bon hakid betuna hik ndari andona ambi ay nene koy no hidolanga tetulero alayhi salatu wassalam agadaitu maka ajag medin ubay ibnu khalaf adal foret mana babakar alayna wakat kom ko gadaya to andim ndax xana xonit me jagona ndik foko atoxa garanti na kene iteg ina yo taref kelem temet ke iteg ina yo babakar adal fo xoto bem abdullah ibn babakar adal fo tegin taref garanti ta dal foret retandeta andeta bokhari uhota gar ubay ibnu khalaf afog no mbare na ñoxor babakari ta dakur ta layna wa itam kat atoxa garanti na
ke teg ina yo yamu it ko warelo ñoxorto andim ndax xano xon o ten Ubay ibnu Xalaf a dal fo xoto ɓe mo tedi ta tegin ta garanti in no ke ta teg ina yo ndare ta mbi'na nene na ñoxalanga kat te Ubay ibnu Xalaf xottunga ñax ne andona te warun yamo ten Ubay ibnu Xalaf kata gar anga yafla pisum leng na jegay doole lool ala nga tala pis nene kat tem ngay ka dal fo waro tulero xe alayhi salatu wassalam win we mbetan wa kene bo tulero xe dawte o tulero xe la dina o ten fa nanga lay nakanga kat nene ga abina warkan tanda ku mbetan wan bo Ubay ibnu Xalaf dakuna nat kanga tala dina hay ken ta layna dey giman mi yamo ten kat mose laylu kuta mosna la yafi ani to mi kat ke lay umanu ni se somo teg anum koma la ya o ten war ka xam koy fangondes gimami no bay mata wer ka ko kon anda o hanga roga dimle anganta tu barok na l'islam jema gimay kene wop yamo de tanga khari uhot culit ke kande da qaja tadak anam bulayma qaja tadak to lera na fulim khan tajeg wata jaxlat na qaja tadak ke terefu qaja e tandale re khare ne dom na ba dom kata jega qajala anna kata juf uyo ndak widate ndare khare ne dom na ba dom ka jega qajala juf ina botamin tandaku ndak widato ndakoy ajega qajala anna mom juf eyo aqajale anna de jufu to ndak widate Usman ibn Affan fog ayte aqajale anna de jufu andak widat Abubakar fog ayte aqajale anna koy juf eyo de ngenu akasa kendala den tandokandera kasake fa yonanti fane sallallahu alaihi wasallam re anna tigedo may badom bo nyingrim yonanti fane wala abolel masax aqajale ne anna de ngenu ala juf keyo aco to xamis den talhata afog ayte ken taxum layga katare da qaja tadak ndikreta layna yonanti fane warey awarey bo win wi law kene Ubay ibnu Xalaf ala fok tadet ndax kene layena ndiglun adal fo jufin pisum ba dal fo soba tam meta def na yo yonanti fane dal fo inu koy aluba no sahaba ke oleng na den talu na kasum adal fo lewe tor fo Ubay ibnu Xalaf adal fo dibno ten ndib nanga ta dib ena te ta sequ ala itan akene ate bo ndib nanga nde warum kon yonanti fane kan talay ina afi ani te tax buta law nga yonanti fane xare podnum ta tewe ala yo ñaar fukki xare ak jirom te ta tewe a jeg walay na yo ñaar fukk ak jirom ben a jeg walay na yo ñaar fukk ak jirom ñaar bulamte ona a cafa podnum ta sutute jasi a ñoxorel teno gewole bo fa xan ala yo a caf betuna hik te ta ñoxore ndakoy bulamte ona acaf betuna haka ken ta ñoxore a ñoxorena win fodnum tawarte fatola o kinoling rek te tawarte o kinoling o xanga te refu Ubay ibnu Xalaf fane andona te teg fa baba ndik xare ta suray xakida ke moƴay ndet Ubay ibnu Xalaf a xonay ndare tanit nayo bana jirom ñaareli at na gaday fane a tombe fa Xaybar te warum fu wa Faris a ñoxorat uyo bo waruma ngañi uyo wa Faris gañay na maginna yonanti fani sallallahu alaihi wasallam begute lol ko julit ke begote lol yonanti fani dal fola mi dey jegami roga jagle ta xami victoire betik andim koy nam beg ka te xani andim nam fetu ka te xani tala yama kom kat te Xaybara wekte ndayitama kom te o madoma ko xangare na najasi yu atu Ubay balka fadna jirom ñaar fukki gawar tandit man yonanti fani sallallahu alaihi wasallam ndayitama kom te yonanti fani sallallahu alaihi wasallam atakku obi Abu Sufyan ngale gena Habiba ndayitama kom te Jahfar a inor Ethiopie ayon fu délégation na agar min tulero alayhi salatu wasalam yonanti fani la kene koy kuref na tere ka etay ndam andim koy nam fe tox kate andim mit kam beg kate kon anantay wo culit ke ak ko ma jegayo tok ye far ke 5-0 kang na koy kay xew ñoom ñaari at na gaday fani atombe fa Xaybar o hidolanga tetulero alayhi salatu wasalam abinde gu xale taraqe abindan madwe ndik kay ngar kayo no sarole taref suratu Rum ko xejna terek e atno ko xejer na koy e ngatno ya mo sarole mo saro jigo lol andami ayake adoxna yo no xoxre rek te imbaka ato insha Allah rogala alif lam mim koy rogo an keta jofno xna te khuli batirum anot ayo warum
wum not uyodene fi adna lardi wa hum min bahdi khalabihim sayahlibuna asaha ke bid ina yoden asaha ke mat ina yoden de not uyoden anota langa tan not ina yoden itam acin kanga khan warum anotato khan tandab dinwo anyo khale anna anyo hor aniyo fu wa faris nganye oden na hakid khatulunyit khan warum andal fo nyohorato fu wa faris banganye oden andaf din tanan taw ka talamit kene koy dirane hakid khapodnum taref kaye tala fi bithi sinina lillahi lamru min qablu wa min bahdu wa yawma isin yafra'ul mu'minun nadir fana andona fadki hakid harba khayde dir fane dal awa gay def hakid khatadak wala hakid be tafole wala hakid be tudik nda koy fadki hakid harba khay nadir fane ne dal khan warum andal fo ndab din wato rog fane andona dalo tesek dogal ke adogalanu ka aduna adogala yitnu ka falakna khan taxot warum a coda din ndam tok wa faris tandab din wo bu boba koy khan we ngimna culit ki khan tambek lol mbekte fe ñana tagda kena dem mbekte na kawena mbekte na magina binasrillahi yansuru man yadha'u wa huwa azizur rahim nundi bal rog oten rog fani andona otena dimle a o khafelu oten rog fani andona o tere fi yal katan to akatanala o khufelu na yitam oten rog fani anna o tejeg jegal fa yirmande to a jegala o khufelu kon rog kat ndimbalum fakatanum fa dole otena codan o huta feluna rek oteta codan yirmande mit ka tayaji monita nona rek ajelani ndayit njegal tumit ka tamagin mo khalata nona khayma an maga ajelani avant ngay dem mang lay ñaan nga abonné bos cloche ndax vidéo buma dugalati nga bok ci ñi koy ñëk jot jaajëf